Maya payabak po kaya kayong ang kapatid king kasal pantayanan. Pagmasusyan tayo po ngeni, ing mumunang Domingo ning Koresma. Kaniting banal a kapagmasusyan, iyabe tala po ka rin kaya katang panalangin, ding makatuking kayadonan. Para king kapasalamatan dari pamilya ng Sardas at Luz Medina, para king Aldo ng Kebaytan Benuto Luzong, para king espesyal na intensyones daring Emeline Guevara Angeles, Maribel Mandela, pamilya ng Mr. and Mrs. Lenin Malang, pamilya Paldeng, Mary Manet Pineda, Angie Bondok Liklikan, Lizzie Biray, Elian Miguel de Jesus, pamilya ng Prince Edward Dimitri, Catherine Ann Dimitri, Chico Gozon, Noemi Lusong. Para king malagwang kapaldanan at kaligtasan dari Nora Simbul, Maylin Soberano, Benson Ong Sr., Carmelita Tiglao, Cecilia Quiambao, Nilo Udan, Luther Lopez, Corazon Rivera, Dixon Oronce, Mario Pasion, Remio Pangan, at ding sablang kapatadtang masakit. Para king pamanantabe at proteksyon ng banal ay espiritu, para king pamilya ng Ani Razon, pamilya ng Antonio at Josefina Guevara, at para king alanganggang kapainawan daring kapatad tamong Mayango Nabie, di Alfredo Arce Sr., Norma Arce, Mark Erald Dalay, Ernesto Manag Sr., General Amado de Mata, Manuel Tongyo, Teresita Tongyo, Mark Louis Tongyo, Juanita Lagason, Cesar David, Marian Ocampo, Nancy Ocampo, Nelson Garma, Maylin Ong, Emilio Guevara, Priscilla Lopez, Lorenza de la Cruz, at ding sablang kaladwa king purgatorio at detang ala ng makaganakapa karela. At makanyen mo naman, para king kaligtasan ng balang metong kikatamo laban king COVID-19, para king malagwang kapaldanan daring kapatad tamong miapektuan kaniting coronavirus, para mo naman king kapayapan daring kaladwa ring kapatad tamong mituran kaniting pandemya, at para king kaligtasan daring kakatang eganaganang frontliners. Siklaw tapo para king Horacio Imperata. O mapamakalulu ampong mapagmalasakit ay pami. Aminan nila ring kasalanan mi, at mapagkumbaba kaming lalapit kaya ka, bang manakit kapatawran ampong biye. Lalapit kami kaya ka kaniting masipit a pamangailangan mi. Adwan mi kaya ka ingkambilan at ingatan mo kami laban king COVID-19. Amigdalang dakal a kasakitan kaya kami. At may kamate na karing dakal a tao. Adban mingyen kaya ka, ing balikdan mo kaming mitmong lugod. At iyatyat me kaya kami, ing makayulong mong gamat. Ing takot mi, king sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan, pasignangan mo ing kasalpantayanan mi, at palusukan mo ing masaban mi, king metong at metong. Ipanalangin mi, ang tabayanan mula ring taong mitutukan, maninton panulo para kaniting makayawang sakit,
at manpat king pamangalad na. Bendisyonan mo ing sablang pamagkapilit mi, bang mapupos na iting pandemya king bansami. Ipanalangin mila ring sablang lilingap karing misalunan, bang makasuyo la karing masakit kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan king kaisipan at katawan, pasiknangan mo ing pamagtagulaling ding sarili ra, king pamaglingap karing masakit. E mula pabren may yawa kaniting sakit. Ipanalangin mila retang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mula retang lilingap karela. Pagkalaman mo lang hanggang kapainawan, detang may yangon na biye. Pagkala mo kaya kami, ingrasya mo kareting masakit a panahon, bang magobra kaming miyabe-yabe, para king ikakayat ding sabla, at bang makasaw kami, karetang mangailangan at pakakalulu. Manano na sanang paulining masabal at pamagmalasakit mi, para king metong at metong. Bikabyos kaming alang kasasagkulan kaniting krisis. Layon taryan na kami, king pamagbayong lub at kabanalan. Iti adwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lalam na puning kayampunan mo, magsakdal kamit magkanlong, o kabanal-banalan ay induning Diyos. Emo sana, pisawili nga klismikeka, king kagulangan mi, nune bagkus mo kaming ikabos, king sablang panganib, o maligaya at kanuanan na Birhen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan, San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, San Judas Tadeo, Santo Cristo del Perdón.
meto nga pamilya ning Diyos, may tipon-tipon tamongan, king lagi nagipa, ang boning anak ang boning banal nga Espiritu. Amen. Ing grasya ning ginuta mong Jesucristo, ing lugod ning Diyos, at ing pamakiyagon ning banal nga Espiritu, manatili asan ang parati kay kayongan. At kaya ka antemurin. Suriyan tamong ini, ing kaya tamong sarili, harapan na ning apong Ginoo, nung no tamo meging tapat, karing pangako tamo, king binyag. Ginong Jesus, agkatan mo kaming miyagkas kayabe mo, meto nga matinding ali, king sablang dewakan. Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulu. Heso Kristo, agkatan mo kaming miyagkas kayabe mo, meto nga masayang wa, king lugod ning Diyos at ding paraming tao. Kristo pakalulo. Kristo pakalulu. Ginong Jesus, agkatan mo kaming tanggap ibat kega, king grasyang maging tapat karing pangakong megawa king kay kaming binyag. Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulu. Ing Diyos, sa mayupayang tutu pakaluluwa na katamo, at king pangapataw daring kasalanan tamo, idala na katangan sana, king biye alang angga. Amen. Manalangin tamo. O Diyos sa ginumi, inubog me ing tao ibat king ngalikabok ning yato, at pengis nawa me kaya ing espiritu ning biye. Dapat ginulot ya kaya, keka at mi kasala. Kaniting panauning pamanisi adwan mi ing kekang pakalulo. Ibalik mo keka at king biepig tagumpening anak mo, alang-alang kay kami, kapamilataning kamatayan na king krus. Uling mabibiyay at magari, ngenit manggaman king alang-angga. Amen. Pamamasang iba't king libro ning Deuteronomio. I Moises nga naking balayan. Kuananala kanita kaya kayo ning pari ring lunanan at ibilino king altar ning ginong kaya kayong Diyos. Kay ba't nanita, sabihan nyo arapan ning ginong kaya kayong Diyos, metong yang arameo itataku, aalang tuknangan. Malatiya pa mo, ing pamilyana, inyang mintaya Ehipto, at karinya menuknangan. Dapat dinatang ing panahon, ameging marakalya, maragul at mayupayang bansa. Mayap ing meging tratura kaya kami ring tao Ehipto. Pasakitan da kami at gewang ipus. Kanita, minaus kami king Ginoo, ing Diyos daring makatuami, at pekirandama na kami. Ikit na ing pamagdusami, kasakitan, at pangayalipusta. Linigtas na kami iba't Ehipto, king kapamilata ning upayana, ning bage makapangilabot, at dapat apagmulalan. Dela na kami keti at binyene iting gabon, nung nuka rin mataba ing gabon, at labis-labis ing kabiyayan. Inyangening aldo iti, daralaku para keka o Ginong Diyos, ing mumunang bunga na ning gabon, abinyemo kanako. Kay ba't nanita, iya pagyu king arapana, ing daralayo. Siklawod kayo, at sambanye, ing ginong kaya kayong Diyos. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Diyos, dalita pakibat, ing pakibat tamo. Patnubayan mo ko, o Ginoo, potang atiku king kaligaligan. Ulitan tayo po. Patnubayan mo ko, o Ginoo,
potang at ti kuking kaligaligan. Ing ninumang lalapit, king kakatas-katasan na Diyos at manatili, king lalam ng kayang kayupayan, malyari ng sabyan, ika, ing kakong santungan at kambilan, ika, ing kanakong Diyos, akakong panaligan. Patnubayan mo ko, o Ginoo, potang atiku king kaligaligan. Alang dugpa, kekang emayap, ni sakit amiras, king kekang tuknangan. Karing anghel ning Diyos, pinabili na ka, baningat keka, no karin ka man munta. Patnubayan mo ko, o Ginoo, potang atika king kaligaligan. Ingatan da ka, karing karelang gamat, banding bitis mo, karing batu, ela mitalusad. Kikalang damusakan, ding leon at ding ubingan. Ding leon amit mong bigsikan, at ding ubingan akamandagan. Patnubayan mo ko, o Ginoo, potang atiku king kaligaligan. Nga na ning Diyos, iligtas ko la, retang malugod kanako, at idepensa, retang tatanggap kako, bilang karelang Ginoo. Potang maus la kanako, kakulang pakibatan, kakulang saupan, king karelang kagutgutan, kakulang iligtas, at parangalan. Patnubayan mo ko, o Ginoo, potang atiku king kaligaligan. Pamamasang ibot, king sulat ng San Pablo, karing tao Roma. Ing sasabianing kasulatan, antikaniti, malapit kaya kayo ing amano na ning Diyos, at yu karing labiyo, at karing kaya kayong puso. Nga kuwari, ing kasalpantayanan ay panaral mi kaya kayo. Nung ipasyag mo karing kaya kang labi, I Jesus ginuyo, at paniwalan mo, king kabubusala ning puso mo, king pepasublyaning miye ning Diyos, miligtas ka. Uling maniwala tamo, king kabubusala ning puso tamo, at uli na nita, payalan nakatamong kasalanan ning Diyos. King kapamilatan ning pamipasyag tamo, king kasalpantayanan, miligtas tamo. Ngana ning kasulatan, eya mabigu ing ninumang maniwala kayo. Alalang pamayaliwaring Hudyo at ding pagano. Ing Diyos, yan naman ing ginura ding sabla, at labis-labis na lang bendisyonan, ding sablang mamaus kayo. Antimo ing sasabianing kasulatan, miligtas ya ing ninumang mamaus, king lagyo ning Ginoo. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Itamongan po, mubukod king tinape ya mabibiye ing tao, nune king balang amanong manibatan king asbok ning Diyos.
Ginong Jesus, Ginong Jesus, likaya kapuryante ka. Ginong Jesus, Ginong Jesus. Hindi no manatili kayo, At kaya ka antimo rin, pamamasa king maya pabalita, agpanggang San Lucas. ligaya kaya ka o Ginoo. May koyay Jesus king ilog ning Hordan, kitmon niya king banalay espiritu. At delane, ning banalay espiritu king disyerto nung nune tiksuan ning Diablo, kilog daring apat apulong ngaldo. Eya bitas ang nengan nano man kilog darete ngaldo, inya tutuyang danupan, inyang may labas la. Nga na ning Diablo, nung ikay anak ning Diyos, yutos mong ganiting batu, ing maging tinapeya. May kibat ng Jesus, ing kasulatan sa sabiyana, mubukod king tinapeya mabibiyay ing tao, dunay king balang amanong manibatan king asbok na ning Diyos. Kay bat nanita, inukyat ning Diablo king mata sa lugal at king meto nga saglit. Pakit na lakang Jesus, ting sablang kayariana ning yato. Nga na ning Diablo, ibiyeko keking sablang kayo payan na ting sablang pibanjana ni ting yato. Uling itingan miya biyeka na ako. Inya ay biyeko, kaya numang buri kong ibiya. Itingan maging keka, nung siklod ka king harapan ko. Nga nang may kibat Jesus, ing kasulatan sa sabiyana, samban me ing ginung kekang Diyos, at yamong bukod mong suyuan. Kanita tiki na ning Diablo ka rin Jerusalem, at delane king taluktok na ning templo, at ngana. Nung ikay nganak ning Diyos, lukso kang ibatken, ulinging kasulatan sa sabiyana, itubod na la ning Diyos ding anghel na bara kang ingatan. Sa sabiyana naman, sa puwanda ka, karing karelang gamat ban ela, manasakit ding bitis mo karing bato. Pekibat ng Jesus kaya, ing kasulatan sa sabiyana, may sukat panyubukan ing ginungke kang Diyos. Inyang ene atokso ning Diablo, Jesus, karing miyayaliwang paralan, likwane, ing mapilan, apanhawon. Pagamalan kong bininyagan, ing mayap ng balita ning kay katanggaligtasan. Kapurian kaya ka o Kristo. Atin ko pong kakaluguran, atin kong kabarkada, potang mamisita ko, mamasyal ko, king lugar da, karin king baryura. Dinganak karela, akit mula, gewada ne pong playground, ing dalan, king baryura. Karing aliwang lugar, makanyan. Neng kay, ing mismong dalan, akit mo ring anak, karin la mamyalungan. Ala, may tatagalan. Inyapin po, kitang lugar dareting kakaluguran ko, ing mismong saken, ding saken na dadalan ka rin, ilaring mimiwas ka ring anak. At aliwa mismo ring anak ding maglele po tang ating darala na saken. Inyapin po tang atsuko, king baleda ring kakaluguran, niting kakaluguran ko, bibiruan ke, nga ko, o Brad, nga ko, o ba't keniking ke kayo at naking kapuga, ne? Nga ko. O Brad, o ba't keniking ke kayo, mapuga, nga ko kaya. Meaning, o Brad, bakit dito sa inyo ang daming mga bata? Nga ko, kaniting kakaluguran ko. Speaking of children, baliyo po ring anak, lawan nyo, potang mamyalong la, ring anak. Mamyalong la ring anak, sabyan tamong impyalong da, tagalan. Ing anak, potang tatagalane,
ing kakyalong na, ing tatagal, potan tatagalane, ing kakyalong na, alane pong pakyalam pa, king paligid na, ang gyapang nanong tura na, ning anak, ale? Focus siya, bakit? Ing buri na kasi, ing nasa na kasi ning anak, yapin itang atagal at atagal ne, iting tatagalana, iting kakyalong na, focus siya, seryoso siya, king pamanagal na, king kakyalong na. Antiya mo naman po waring makanyan. Ing milalarawan king mipas sa Ebanghelyo ngening Domingo. It's about temptation in the desert. Ing pamanukso ning Diablo king ginu karin king disyerto kilub daring 40 aldo. Inyapin po iti awsan tayang Kuwaresma. 40. Kutang. Nano yawari ing tukso. What exactly is temptation? Temptation is to be hypnotized by something and the rest becomes invisible to you and then you cannot see anymore. Ing tukso, yapin po itang amuyuta na ka. Kuna na kamay na, ang gaking ing sablaking paligid mo, maging malabog na keka at ala na kang akakit pa kanita. Apin mo ita. As simple as that. Ating ko pong aduang apo, magatluno kanyan karing pangunakan ko, ding maging apo ko, suburi ng sabyan, tutuwa na yung bili, inyameka at masakit laring bitis ko. Deti pong adwa karing apo ko, itang mas makayanak, itchatcha, anak ne po ng sekretary ko yung Melody. Ining apo ko itchatcha, po tangatsuya kiniking parokya, at inyang style, iting apo ko, kanako magpakyut at magpakyut ya. Ay intindihan ko kasi anak ya. Ne? Inganak po tang magpakyut ya, lalo yang maging cute. Pero ikang mato po tang magpakyut ka, maging ka nga cute. Ala, iti nga po ko nga manwan kay kayo i-chat-chat, po tang at king parokya, yung estilo na, yung style na, magpakyut at magpakyut ya ka na ako. Ay intindihan ko po kasi anak ya, nga ko pinpo kay kayo. Pasalikot na ako rugong lawan-lawan ni tinga po ko. Uling king ka matutuanan, pay pansin ya mo, uling atin yang buring aduan ka na ako. That's it. Inyainggawan ko, kutnan ke. Pakisabihan ke. Makipagkwentuhan ko kayo. Cha-cha. Nga ako. Lawan-lawan na ako, ni nga po ko. Ating kakanyang buriye. Nga ako. Nano ito, nang buri mo, sige, ibiye ko, na kaya. Bisa ko pong Jollibee, bisa ko pong spaghetti, bisa ko pong chicken joy, bisa ko pong chocolate sundae, bisa ko pong french fries. Talagtarana ka. Karetang buri na, niti nga po, kumakanyan na rin anak. O sige, pasalita mo. Na ako. To cut the long story short, potang at tsuno po kingarapan na. Deting kakanana, ang mesali, king Jollibee. Sige, iti nga po ko, pangan. Paboren ke. Potang dakal na apangan, pakisabihan ke. O cha, mabsi na kakanyan. O cha, dinan mo ko kanyan. Alayang pakyalaming anak, sige. Mangan. Alayang daramdaman. Alayang papansinan. Nanako akakit man. Bakit? Kasi tinggap na, itang burina. Nepo, ing pamamangana, yang sikaso na, king pamikatago na ita, king oras ay ita. You know what? That's what temptation is. To make significant people invisible to us. Why? Because we get lured by the temptation of the enemy, by the devil. Ale, itingan po araranasan tayo king biyeta mo, aldoldo. Nepo, neng kahit tintamong balo. Ako po, anting meto nga pari, maglabing metong banwa na ako kanya, anting pari. Nepo, anting pari, dakal na ako dimdam, dakal na ako ikita mesirang pamilya. Dakal na ako dimdam, abalita, at ikita mesirang pamilya. Itabang, mister, may nakit siyang kulasisi na, inya mesira yung pamilya na. Nanerugu ag yung lawan, mataking mata, ing misis na, ding anak na, ding familia na, ding taong magmalasakit kaya, ding taong lulugod kaya. Mister, o ita, may silo na naman. Nano? Ing bisyo. Sabihan tamong sugal, sabong, may sira yung pamilya na. Bakit? Uling king gewa na.
nawaring gewa na. Imister, oita, kimpamanyabong na, pati balera, akwa na nga sangla. Ikit yo po, eta naman po anak, ne po? Eta naman po anak, alapang kamuang-muang. Eta naman po anak, alapang makaing balo, king makabaligid karela. Hindi naman tayo mga bata, but this kind of temptation happens to us and that includes me. Given, pigkalog na nga ni nga pong Ginoo. Ingega na gana atyo king paligid tamo, pero atyo keka. Nung makanano kang mayamuyot, makwa, may na, king tukso. Inyapin po ning kaing sa blake kata, maging malabog na atalata ng akakit pa. Aga nakakumo king dati kong parokya. Ating kong parokya, no? Ating niya pong 200 peso bill. Ating yung 200 pesos, itang papel. Sino lag po ya? Siyempre, yung naring gahawa na pera yo. Tagalan eh. Kingisip na atagal ni akwa na itang pera na. O nang king ena kamalayan, king ena piyajan, ating daratang asaken, king dalan. May patuya, aliwa mo ito, may hospitalya pa. May hospitalya pa. That is temptation. To make us believe that this is what matters. And then, at the end of the day, it is going to be regret. Isasabihan tamo po tukso, pamanamuyot ning tukso. Kaniting mo muna ng Domingo, ning Kwaresma, kanitong Domingo. Ako po iniaranasan kaya pa mo po, bayo-bayo pa mo, halos paruminggo pa mo po. Inyang pepa-hospital ko po. Migpa-check up ko po, king doktor, kasi eko na po atise. Na ako milalakad, gagapang na ako mong papunta, king CR ko. Kaya hatok ko yung bitis ko, matudtud ko. Makatasla ring bitis ko, king kama ko, ring adong bitis ko. Ing bengi, gagawang kay ngabak, gagawang kay bengi, ngabak, matudtud ko, ing bengi, makagising ko. Kasi kirot-kirot yun. Ing right foot ko. Eko na atiis, kailangan na akong pa-hospital. Palawe, king doktor. Inya pong lawa na ako ning doktor, sinabi na ka na ako, among, kailangan tapa mong pates. Buo, whole, general, ban kanita, abaluta mo, nung narurugo yung problema kaya ka. Pero suspetsya ko, mita siya yung uric acid mo. Pero tutupo, mita siya naman yung uric acid ko from 7.2 to 8.4. Nepo. So, pepatest ko at yun na yung test result. Paninainin ko niya mo yung doktor. Ban kanita, basa no ka na ako rating resulta. Iting test result ko. Kabang manaya kami, king hospital, kaya be ko laring haliwa ka rin, na manaya mo naman. Ining metong paatsu ka rin na makalukluk, manaya mo naman king doktor, leko ne po ing face shield na. Akala ko, pwede nang hindi magsuot ng face shield, pero sa mga hospitals pala, required pa na dapat magsuot pala ng face shield. Akala ko, face mask lang. So, maka-face shield kayo maka-face mask. Ikit kayo ning meto nga babae, leko ning face shield na. Ing face mask na makababae, ang gaking batal na. Lawan-lawen rin, kasipin kong makaluklok, manaya mo naman. So, inggawan ko, magmalasakit ko. Paksabyan kayo po, ining babae, lapitan kayo. Ma'am, nako, excuse me po, pwede po ba ninyong ayusin ang face mask ninyo at pag-isuot na rin po ang face shield ninyo? Protocol po dito sa hospital para po sa kaligtasan nating lahat. Nako kayo. Baliyo po inggewa na nitang babae ng dimdam na kako. Ating sinabi na kako, tinignan niya ako na para bang nanlilisik ang kanyang mga mata. At ang sinabi niya sa akin ay ito, huwag mo kong pakialaman. Total kung mai-infect man, hindi ikaw yon. Ako. Anak na ako. King oras sa ito, dimdam ko ito, manggiligit na ako. Kung yung panamdaman king bitis ko. Nepo, patulan ko na sana. Matutokso na ako, patulan ke. Kasi mali. Inggewa na magmalasakit ko mo. Pero baliyo po king katatolyan, ing mas may ibabaw ka na ako. Yapin itang intindihan ko niya mo. Ako. Potarugo ding test result na summa cum laude ya. Ako king isip ko. Intindihan ko niya mo. Pabren ko niya mo. Total gewa ko yung parti ko. Iyan ang ating pakibatan kanita. Ing malagwang pa mga mano, pinigil ke, ing sarili kong manabuking tukso
ning demonyo ban kanita maging marok ko kalupa na niting maging marok marawak kanako. E nandit mo po, pilan mong minuto, aw sana na ako nitang secretary, itang assistant na ning doktor. Among Norman, ikayo na po. Tinalakad ko, katalakad ko kabang maglakad ko, daramdaman ko rin makaluklok. Pariya pala. Pariya pala. Linob na ako king klinik na ning doktor, kalwal ko po. Baluyo, tegala na ako po. Nitang babae at minyawad yam kapanupayan kanako. Tiniman ko mo po kaya kingarapan na at sinabi ko kayang concerned lang po ako. God bless po at umalis na ako. Makanyan ingararanasan tamo kingaldoldo tamong pamibiyebye. Iti magaganap king biyeta mo aldoldo. Dengaliwa miyayaliwang sitwasyon king miyayaliwang kasasangkanan at paralan. Nepo, that's what's going on into our life right now. They call this reality. I call this delusion. Jesus maratnaya kapit kingib pa ng atsubanwa, pero amuyuta na ning diablo, amuyuta na ning demonyo, kukunane may nainggino, pero king katatawlan, makapit ya kalawat, kingib pa ng atsubanwa. He knows where to look up and he knows who to follow. Anting pamupos po king humilya ko, andaman kya mo po itingamano ng Santa Teresa ni Avila at burikya mo, idake kayo. At inyang sinabi Santa Teresa ni Avila, Saint Teresa of Avila, at nga ko ring sasabi kayo, only God suffices. God alone suffices. Sana po kaniting pamaglekbeta mong 40 ngaldo, kaniting panahon na po ning Kwaresma. Sana po akwata lang apalalaman at abayo ring isip tamo, karing dapat amakatsura, kimpanga tao tamo. Aliwa mo yung isip tamo, sana akwataya mo rin pong abayo ing puso tamo, lalong-lalo na putang gugulot tana, king ebanghelyo na ninggino. Aliwa mo yung isip tamo, aliwa mo yung puso tamo, sana po kaniting panahon ning Kwaresma, akwataya mo rin sana pong abayo. Abayo tala po sana, ting pamirapat-tapat tamo, anay tayo mananapo tamo, king tukso ning diablo. Kutang kumo, are we powerless before the temptation? Panitamong daramdaman at panitamong sasabyan, tao ko mo. Normal na kanako, natural na kanako, itang manabo ko king tukso. Pero nung atsuke kay banalay espiritu ning Ginoo, kapilan man iti, naka ayam uyod man. Nalakad ka man po. Sasalpantaya ko. King Diyos, sigpang mayupayang tutu. Lina lang king banwatyato, at kang Yesu Kristo ng anak ng bugtong nga ginuta mo. Pengagli king upaya ning banal na espiritu, may bayit ka Santa Mariang Birhen, linasa lalam ng upayang Poncio Pilato. Mi pako king krus mete at mikutkut, tinipaya ka ring mete, king katlungaldo sinubliyang mebye, pepaytas siya banwa makaluklok wananing Diyosig pang maipayang tutu. Ibat ka rin magbalik yan naman keti, bang mukom ka ring mabye ang pangmaya nga mate. Sasalpantaya ko king banal na espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamak ding santo, king pangapatawad na ring kasalanan, king pangasubliram ding mete, at king biye alanganga. Amen. Pagamalan ko kakaluguran, ing tukso po, kakambaltaya, kete king yato. Inya manalangin tamo, king Diyos, ban pagkalubana na katamong grasyang tuki king Ginoo, king pamaglubig, king sablang tukso. Karing balang kaya donan, ngayongan pong maniga po, Ginoo, ituro mo keng lumaban at magwagi king tukso. Ulitan niya po. Ginoo, ituro mo keng lumaban at magwagi ken tukso. Para ka ring pamuntok ng Santa Iglesia, kapilan man sana era lilibayan upayang makayato, ing katungkulan dang magsilbi, kim pamangailangan ding kaladwa, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, ituro mo keng lumaban at magwagi king tukso. Para ka ring pamuntok ng Estado, mirinan lasanang diwang magsilbi, king ikakayap ning
karelang balayan, at emo bukod king ambisyon dang pampolitika, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo ituro mo kay lumaban at magwagi king tukso. Para karing daranok, manakit lasana at mabiyasang palto pamangan iba't karing lelangan ning Diyos. Ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo ituro mo kay lumaban at magwagi king tukso. Para kay katangan makatipon keti. Bangkambe ning Ginoo, mabiyasa ta sanang lumaban kintuksong daratang kay katamu aldo-aldo. Ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo ituro mo kay lumaban at magwagi king tukso. Iabetala mo naman po karing kay katamong panalangin deting makatuking kayadwanan. Para king kapasalamatan daring pamilya ng Sardas at Luz Medina. Para king anibersaryo ng kay baita ng Benito Lusong. Para king espesyal na intensyones dari Emeline Guevara Angeles, Maribel Mandela, pamilya ng Mr. at Mrs. Lenin Malang, ding pamilya Paldeng, Mary Manette Pineda, Angie Bondok Liklikan, Lizzie Viray, Elian Mikhail de Jesus, pamilya ng Prince Edward Dimitri, Catherine Ann Dimitri, Chico Gozum at Inoy Milusong. At para king malagwang kapaldanan at kaligtasan dari Nora Simbul, Maylene Soberano, Bensong Ong Senior, Carmelita Tiglao, Cecilia Kiambao, Nilo Udan, Luther Lopez, Corazon Rivera, Dixon Oronce, Mario Pasyon, Remio Pangan at ding sablang kapatadang masakit. At para king pamanantape at proteksyon ng Banalay Espiritu, king familia ng Ani Razon at king familia dari Antonio o Josefina Guevara. At para king alananggang kapaynawan na rin kapatid tamong meyamu na biye, di Alfredo Arce Sr., Norma Arce, Mark Herald Dalay, Ernesto Manag Sr., General Amado de Mata, Manuel Tongyo, Teresita Tongyo, Mark Louis Tongyo, Juanita Lagazon, Cesar David, Marian Ocampo, Nancy Ocampo, Nelson Garma, Maylin Ong, Emilio Guevara, Priscilla Lopez, Lorenza de la Cruz, at ding sablang kaladwak in purgatorio, at detang ala ng makaganaka pakarela, ipanalangin tala king Ginoo. Ginoo ituro mo keng lumaban at magwagi ken tukso. Ngeni adwanta po ing saritang kapagnasan. Ginoo gawan mo kaming parating ating kamalayan, king kekang pangaatyo, lalong-lalo na king oras ng tukso. Uli nito, makapanalangin kesa ng taimtim, banakang tanmi ing kekang sikanan at grasya, ikang mabibiye at magari, ngenit manggaman king alang-angda. Amen.
Manalangin kayo kapatid, baning kay katamong daon, matanggap ya, arapan ni Diyos, ibang mayubayang totoo. Tanggapan na sa ning Ginoo, iting daon karing gamat mo, king kapurit kaligaya ning kayang lagyu, king kaya katangga sa plala at mabilog ng Santa Iglesia. Ginugawan mo kayong karapat dapat midalagay ka kareting ayin. Manano na sanang iting sakripisyo, so pa na kaming mibayo karing biyeme. Itingan po aduan me, king kapamilatan ng Kristong ginume. Amen. Ting ginu manatili yake kayo, At kaya ka antimurin, iyat na yoring pusuyo, makayat na no king Ginoo. pasalamatan dayeng ginu a Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunebin karapat dapat at matulid ang pasalamatan dagang parati, at numan karino ipa Diyos kingalanganggat lubos mayupaya, kapamilatan ng Jesucristo ang ginume. Ingapat at pulong aldo ng pamagayuno, gagawa ng metong abanala panauning pamanyupil, king sarili iting panauning kwaresma. Kapamilataning pamisakwil na karing tuksuning demonyo, tiro na kaming miwaksi, karing makasalikot ng kasiran ning dewakan. Kanita, makapakirake kami king dulang ning taulingapunan, kambering dalise puso, ang gana king dasnan mi ing kayang kaganapan, king mi pangakong kayarian karin banwa. Ulinita, kambering sablang koro ring anghel karin banwa, daralit ming kay kang ligaya, layon makyabe kami kingalangtok ng dang pamamye kapurian keka, at ngaming ang kakanta. Tunay ka pinbanalo ipa, ikay panibataning sablang kabanalan, ulini na pagparalampume, ing pabanalan mo sa nareting ayin king espiritu mo, banbarake kami, malyari lang katawan at daya, ning ginuming Jesucristo. Bayo yami daon ko sangdog king pamaylas at kamatayan, kinuaning tinape, at pe pasalamat yakega. Pira sune at binyene karing kaying disipulo at ngana. Tanggapan niya iti, ikongan at kanan niya. Itiing ka na kong katawan, amidawon, arake kayo. Makanyan mo naman kay banding apunan, kinuha ng kalis. Pasibayang may pasalamat kay ka. At binyaning kalis karinggaying disipulo at ngana. Tanggapan niya iti ikongan at minumko kanite. Iti ing kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayo at talagang kang tipan. Amibubu para kay kayo at para karing sablang daw. Ban keta may patawaran na rin kasalanan, dapta niya iti bilang kabigaganakan kanako. Ipasyak tayang ining misteryo ning kasalbandayanan.
Inyang ini gaganakan mi o ipay kamatayan at pamanyubli ng mebya ng anak mo. Darawin miya keka iting tinape ng biye at kalis ng kaligtasan. Lain ming pasalamatan keka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo, ban sumuyo keka. Mapakumbababing pagamwa mo, kingi kaming ansanang may sulo-sulo, king katawan at dayang Kristo, tipo na kaming anting metong, ning banalay Espiritu. Ganakan me o ipa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yatuban mi ganap yaking lugod. Kambe ng Francisco kaming Papa, i Florentino ing kay kaming obispo, Ipasiano ing kay kaming obispo emerito at ding sablang pari. Ganakan mula naman ding kapadadming pepaynawan at manenayang subling biye at ding sablang meyango na biye lalong-lalo na di Alfredo, Senior, Norma at Mark Herald. Tanggapan mo sa naging maligaya mong harapan, pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alang angga, ban kaya benang Maria, ing Birhen induning Diyos, kambe ng San Jose, kayang malugod at tapat ay esposo, kaya bering apostol at ding sablang santo, isan Judas Tadeo o kaya kaming patulunan, at tinupad king malmong kaburian king kaya kabaning panahon, puriyan dagat paligayan, kabamilata ng Yesu Kristong kekang anak. King kapamilatan na kambenat kaya ipang mayupayang kagum ning banal ay Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman kingalan hanggang. Ganipun ti mga anak ng inampun, ing kay katamong malugod na Ginoo, maus tamong elikaya karingamanong tiro ng Jesus kay katamo. Ipamihat isang banging lagyo natangke kami hingkayarian mo ipamintuan ng loob mo ketiking yado aking banwa ipamintuan ng loob ipatawad mo kay kami ring salami kay eka anting pamamata wadmi karing ikasalang kay kami emuke ipay Saul king tukso, nunay kabuski
Ikabos mo kami o Ginoo king sablang marok, malugod ming ipagkalubing kabayapan king panahon mi, ban king kasaupaning kay kang pakalulu, parati king miikabos king kasalanan at miligtas king sablang kaligaligan. Kabang mane naya kami, kambening maligayang kapanaligan, king kapamilatan ng Kristo kay kaming talapangapos. Uling kaya ka, ing kayarian, at ing kayupayan, at ing ligaya, manggaman king alang-angga. O Ginuming Kristo, sinabi mo karing kay kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kay kayo, ing kapayapan ko babiye ko kay kayo. Emo sana babaliktan din kay kaming kasalanan, no nailawan mo ing kasalpantayanan ing kay kag iglesia, at pamayapan me ampon bilugan agpangking kaburian mo, ikang mabibiye at magari, manggaman king alang-angga. Amen. Ing kapayapan ng Ginoo manatili sa kapilanman kay kayo. At kaya ka, antimurin. Ipakita po ngening may kakametong tamo king kapayapan. Kapayapan po kay kayo ang sabla. Kapayapan po. Niyo'y kay katamong malugod ang Ginoo Yesu Kristo, niyo'y kordero ng Diyos sa milalako king kasalanan ng yato, mapalad na ring mayaws king dulang ng kordero. Ginoo, ako matampang tanggap kaya ka, dapat iyagkasming amano mo, kumayap na ako. Katawan ng Kristo, Amen.
Manalangin tamo. Iba kaniting pamakinabang, pasulungan mo yung kasalpantayanan mit kapanaligan, at patibayan mo ing lugod me. Sopan mo kaming mipiyebye agpang karingke kang amano, at magdulap kang Kristo, ing tinape ning biyeme, ing Ginoo, manggaman king alang angga. Amen. Luklok tapo sagli. Please be reminded that on Fridays of Lent, we continue our cluster Station of the Cross, culminating with the celebration of the Holy Eucharist. This coming Friday, March 11, our Station of the Cross will be held at Cluster Phase 2A with the CWL as the support organization. The Holy Mass will be celebrated in Phase 2A. Therefore, please note that there is no Mass in the parish church. The schedule is as follows: 4:45 p.m. Holy Rosary, 5 p.m. Station of the Cross, 6:30 p.m. Holy Mass. Let us be one with our parish community of Phase 2A in the observance of this Lenten activity. Thank you. Talakad tapo. Ing Ginoo manatili yake kayo, At kaya ka ante mo rin. itukuyo ring buntukyo at manigapu king bendisyon ng Diyos. Mayap inga baluta mo king ating metong aminuna na kay katamo, amig tagumpe minarap, karing malik mata at alang laman na amuyot ning metong ayatong miwalay king Diyos. Kaya na, magwagita mo, mikate na kantang mamili para king Diyos, karing kapatad tamo at king sarili tamong ikakayap. Tara, tuntun tamo king dala ng Kristo, at bendisyonan ako nga ning Diyos ang mayubayang tuto. King lagyo ning ipa, amponing anak, amponing banal na Espiritu. Amen. Ing Santa Misa, mi daune, umen ako nga ngeni king kapayapan at lugod Kristo. Salamat, King Diyos.